Achiwi Kamataya Pauping Chief Minister N. Biren Singh na Chief Minister Ngapam aina resign Sahira Manipur Sarkar Sem Khawai Kasali seat Phanga Samphang Kahaya Naga People's Front na BJP li Kagatom Chithe Haira Former Deputy Speaker Presho Shimrena Yarili Ninggashi Taraka Pongshok Haira Lekhyang Tor Achu the Tangkhul Express Wipau Ringphawon Zimik in Apami Dalay Pau Ping Maisa Aina Nganang Romsa Chief Minister N. Biren Singh na Chief Minister Ngapam Aina resign Sahira Awi resignation letter Aya Governor La Ganesan li Misang Haira Manipur Sarkar Kasem Hili Chief Minister Kipana Sani Khala Mawao Shokrang Lakha Aina Tangda Biren na Caretaker Chief Minister Sami Sara da Hanga Manipur Sarkar Sem Khawai Kasali seat Phanga Samphang Kahaya Naga People's Front na BJP li Kagatom Chithe Haira Ajonthang result shock thangaya NPF General Secretary Ajum Bemo Kigona Jiwi Maram Manipur Governor li Chithi Kapiwa Haira NPF na chithada BJP li Kotom lira kachi twitak hi 2017 kum aina party khani ji ngashik ra kahai phaningda katana chiya Manipur Legislative Assembly election ni NBF na yui kahai minganing pingchi phungyer AC wi lesio keising ukrul AC wi ramganing muiwa chingai AC wi khushum vashum mawi losi dikho kala tamai AC li awangbai newmai ashi phanga hinaka gahaina Atom result shock thangazin ngalangda NPF Central Headquarters Gohimali Party wi kathana pingchang laga gajib haira Atumli felicitate kasa Shampat kahai Raniela Kwikami Haira Chia Kapangka kahai NPF wi MLA pingna Manipur Richum Naw Wiwang Kala Kupung Naw Ping Wiwang Samira Ningpun Kale Jili Nganingsing Kachi Kala Party wi Ningrin Aina Manifesto li Magahat Ki Kachi Darga Saya da NPF na hanga NPF Manipur State Unit Aina Frontal Organizations Sangda Awangbao New Maina Thanda NPF Party Wiwang Lungsanglak Aina Campaign Chatmi Kahai Wiwang Ningshia the NPF Central Headquarters Shongna Pongshoka NPF candidates li Kasaka Khanmet Mikahai Psycho Relila Party China Ningshi Pongshok the NPF na Ningchang Aina Yariwi Mirin Kangkhui mi khawai ot sawa fara kala yariwi mushun wiwang nganing mi chingra kachi hi hanga rakhra atamlila yariwi kakatom aina hak khamai ot sakwisa chui khamaili wakasa kachi hi NPF na hanga Former Deputy Speaker Presho Shimrena Yarili Ningshitara ka Pongshok Haira 45 Chingai STAC BJP Party wi workers ping well wishers kala Presho li khanmet mi kahai psycho rally awishim khuna ningshi kuchungka Pongshok dale kachi hi ex MLA china kapishoka Election ni mai khaya masam phangsalala varishi akhawi acham aramle panda mi kuchung khawi uklung yui khui samga phangwi wang Presho na ringapha kuchungka Pongshoka Awi party workers na khangamu khangashaw nisha otyur kala pangshap shichin laga khipa likha election masang sakmana da Presho na hanga election hili mai khaya masam phangsalala moral victory kala bpwi leigashiwa yuikhui ka haina kachi hi hangda Presho Shimrena vareli musot khaya mida ringapha Pongshoka khanui thot kachung khana khamushung kala vareshi acham aina khanmet mingrok kahai wiwangla former deputy speaker china musot miya Presho na makalala ruling party wi minganing akhasada khani thot le kala ale otsak ruma pingle mohor hailak mara otsak rum chingra da hanga aman kasaka khanmet mi kahai sinalu palan kari otyur kala ngalang aina chikat mi kahai sehasak aina kotom mi kahai langmaida apongate te da sharokhui mi kahai psychorally Presho kala awishim khuna ningkashi taraka Pongshok haira Ajonthang Pakistan li India we supersonic missile aka watada Pakistan panglak aina makhamya Pongshok haira sai
India na ayang han ka attitude technical ka shoi like high wibang accident aina misal juho ka high na the defense ministry na hanga. Ocho chi ningai malak haira kala jiwi high level court inquiry mi da saklak aina rukri da lay the defense ministry chi na hanga. Pakistani leha shong chithada misal ka juho jina mi masaja lele Indian kala Pakistani airspace khanini li kala shot shock pai ngasang sakhaira kala jina ngale wi civilians aina property lila endanger sahaira da ocho chi khiwiwang ka shokhala India na thermi plungra ka chi hi Pakistani Air Force Major General Iftikhar na hanga. Itumna theipai India aina Pakistan wili maya khangrok khalei athishuda ballistic missiles flight testing leira jiakha ngalei akashili shimai kapda kathumthang sangaranda paumi phulungki kachina ngalei aina kachi horano ngai aina rano missile kachi holi sangaranda hangrok phulungra kala international boundary aina line of control we aina kilometer hangmati alungni maratang sakpai mana kachi hi mayang rok talaya maya khangrok tui tak hai khleli mutung makanda India na chithada misal ka chuhoji mamaya mana kala khanau khanale chithada mushok ria rano da Pakistani Air Force Major General china hangmathin haira election ni mai kashi sampang ka hai Congress we kathana le khangache khwira phulungra chi haira Congress MP Shashi Tharoor na tweet kasale ka hang Congress na khwirang sa khangai India kala party china ngalei hili mi khangai positive agenda akashida reaffirm salushit ki kuchi atam rahaira kala yari wiwang kapha khwirami ki kuchi ningchuk je akashi ngojon rishit khawai organizational leadership li khangache darga sahaira da Tharona kapiya Congress we akhoka mukada kuthumi aj akhamahi kazibra da hanga Congress na Manipur li mai kashimang maningla Punjab lila Aam Aadmi Party li mayuithu Gwa Uttarakhand kala Uttar Pradesh lila mai khaya masam phangthua election result wi maram ngasan khawai Congress working committee meeting la masangla pam haura da Congress General Secretary Randeep Singh Surjawala na hanga election result shock hai thili Congress kathana Rahul Gandhi na kahang yarina ta ka hai ji nghuiri aina Khwisanka kala party na hiwi aina latam khwira kachi Rahul Gandhi na hanga Ukraine we aina India region na kancho khawai Operation Ganga we khamataya otngurut kupsang haira Operation Ganga we azingli Indians thingmuku ka da Ukraine we aina phung haira athumli phung khawai special flights hangchiko ka da chatka haina ayala Indian khatamnaw shathurugli wa phungkhui haira Athumji humanitarian corridor suchinda Ukrainian we city sami we aina shock laga Poland le Operation Ganga we flights na waphung khuina sami we aina India region na wakhui ka shock china khanawa ngasala pai kacha Ukraine we aina shock hangai Indian nationals psycho relief phung haira da hanga Indian mission na ngachon milala ara India le hanung khangai ping commercial flight khuilaga Marawa special flight Malaywi Labaya da hanga. Russia ina Ukraine we chan ngazekli ot shock mamanda khle thekhui da leida Putin na hanga. Kala ngalei khani wi ngachaili chan khangazek hi thangkachi phau khangrok leida leichia. Lakhawag Ukraine na khyi wi shongfuli chat da leida Ukraine we president Volodymyr Zelensky na hangdalai. Russia li rai khangasung hi strategic turning point rata hairo khakuran kha aina tangda ngarawani khala mahangramana da president china hanga Ukraine ngale free sakwilagra khachiwiwang Zimik karan kha taile khala mathai mana kachi hi hangda international community pingna Russia wetungli sanctions pressure marmai permilo da Ukraine president Zelensky na ngakaw haira Russia na Ukraine li attack kasale khangasa malai mana Kiev ngalemli merlak aina attack sada civilian pamli sajabli haira chia la Russia li ngchon khawai Syria khala apam kate we aina volunteer raimi khwisang khawai president Vladimir Putin na mayami haira
Ajuwi election ni second largest party Khangasa National People's Party na BJP li congratulate Sahaira. Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Kathan Party NPP na seat shini kakwina. NPP na ningchang ay na Manipur richum naule Odram ngatawa fara kachihi party with spokesperson na hanga. Ajuwi hili NPP we vote share matai sanghaira kachihi hangda. Yarwi na party li shitsang kami wivang ningshiya the NPP spokesperson china hanga. Central Board of Secondary Education with Class 10 aina 12 term second exam with Tarik Shok Mihaira. Term second exam je April Khaying Chang with Tarik Magada Thuruk aina Hapogra. Kala Khanghan Araje objective aina subjective Kanini Zangra. Katam now ping na Tarik Pingji Gupta takeway cpsc.gov.in li Vayang Paira. Term 1 with result la Shok Mihaira da Laidale. Result ji CPSC results .nic.in li yangkhui paira achakum ngaphai aina khayon le saga high term 1 exam chili katam now lag thumrada thurukna thahai da leichia National Rural Livelihood Mission wi maram le hangchi thei khwai aya rihale awareness rani akhar rungmi haira rani ji Manipur State Rural Livelihoods Mission Phuyar Block Mission Management Unit Development of Rural Development Banjayati Rajna ngaran khamina Awareness Rani Chile Mission Jiwi Kamjong District in charge Jagajit Sharma na Mutuimiya Manipur State Rural Livelihood Mission na Rural Development Wivang Samida Khalei Kupungwak Khalei Self-Help Group Pingli Khangachon Kala Atomi Saving Bank Shokami La SHG's Pingli Bank Loan Facilities Kami Kala Mission Jiwi Azingli Lupa Aina Khangachon Scheme Khalei Kathada Kathawi Maramli Hangjithe Haira Manipur State Rural Livelihood Mission with staff Indrani Devi Nala Matuimida Manipur State Rural Livelihood Mission with aina skill development training la ot Samphangapai Maramli Hangjitheya Riha Toyi Sikipung Thawai Kuki Ramre Kala Chatong we aina mi makada chuko kada awareness rani chili wazanga Kala SHGs we Kathana Bingla Wangaruma Social activist Napoleon Shaizana Ramnao Ping Chiwi Matun Aina Manipur State Rural Livelihoods Mission with Miping Chili Ningashi Pongshoka. Election ni BJP na seat Tangkhul Langda Kukui Samphangda Rakhara Jingum Phanga Hilila Manipur li BJP na Thanwaki da Leidale. Assembly constituencies seat Hang Thurukwili BJP na seat Thumrada Khanili Khuyuina 2017 kum seat Chungmai Thui dali Khuyui Samkaphanga BJP with opposition congress wa ajikum seat Phangali Langda Mukhuirathua BJP with aina Shokhai laga Kaisham Thong AC li independent candidate sada nganing laga kaga haya Nishikan Singh la BJP li wachang lui haira chia Ukraine Chong aina India with katamnao pingli Shimphung mi haira Lakhavak Russia li leida khlei India we katamnao pinglila Moscow li khlei Indian embassy na guidelines mi haira Russia li tamda khlei India naw pingna atumi safety wiwang ning kharik da khangahan la ngahan kami da embassy china kahang ariri Russia we aina shokhawai security maramba malaimana kala embassy china Russia we authorities pingli ngasan wa sada leida ningma ka shaglak alo ka chi hi hanga Russia banking services Sheikhuda Lehaukada Jiwi Aina India li direct flight Malay to the Kajikathana Shim Hanung Kangai Leaka Embassy Chili Nsanlo Xihi Hanga Lot Luishida Ajiwi Kamataya Pauping Chief Minister N. Biren Singh Chief Minister Ngapam Aina resigned Sahara Manipur Sarkar Sem Khawai Kasali seat Phanga Samphangahaya Naga People's Front BJP li Kagatom Chithe Haira Former Deputy Speaker Presho Shimrena Yarwili Ningashi Taraka Pongshok Haira Ajui Pau Henang Chang Haira Pau Ngana Clay Natum Psycho Rally Ringapha Kalakhamahaya Zimik Ngsaserano